Ay, ano? Wala pala yung stick natin, ha? What? Ride Excel! Ride Excel. Please subscribe to my YouTube channel. Yeah! What's the channel? Subscribe for that What's the name again of the channel? What's the name? Rider XL. Rider XL! Don't forget to like, comment. Wait! Rider XL! Say the name. Don't say the name. Never say the name. Yeah. Don't forget to hit the bell button. Video. Hi. Hala sa video. I'm Timoteo Bats! Yes! Wala na. Swimming tayo, ha. Night swimming. Saan? Saan? Sabi! Sa beach. Saan tayo sa banda? Sa? Gabi, nag-drink Sa? West. Ano, diba? Oh. Agno River. Dito. Kasama natin si ate. Paano natin? Ikaw! Ate Kuray. And ate Ikang. Okay, hintay lang natin yung tolya. Mamaya, let's go! Sige, tapunan niya si kuya. Hindi anong patay na. Ayan. Hindi, lagay mo yung candle sa gitna. Bilis, lagay nyo. Lagay yung candle sa gitna. Ano, higa ka lang kuya. Oh. Higa ka lang. Higa. Hindi dito sa tabi nakahiga, pikit. Oh, yan. Ang tawag dyan? Ikaw nakaisip niyan eh. Oh, Hannah's turn. Tala, lagay na yung kandila. Hannah's turn. Sige, Hannah's turn, lagay kandila. Lagay kandila. Oh. Oh. Pikit ka na, pikit. And smile, picture. Okay. Smile. Smile, Hannah. Hindi, smile. Smile. Kaya ba naman? Bakit? Gusto! Video, hi! Hindi ka nakikita, hi! Night swimming! This is the real night swimming because it's very dark, okay? The surrounding is very dark. And Kuya is over there. There's a candlelight. So, yun po ang floating candle ni Kuya. Floating candle ni Kuya. Yan, the improvised floating candle. Ayan po si ate, si Kuya, at si Lolo Time. Ayan o, wow, yeah, floating candle. Sa din tayo. Hindi kita. Ayan. Floating candle. Kuya, tingin. Ayan o. Sleeper! Sleeper. Hi, we're the floating candle over here. Okay. Something better! Don't forget to Like an like, share, and subscribe to my YouTube channel. Yeah. Contributing for what? What? never mind. Never mind. Oh, let's go. Let's go. Yan naman si Boy Colette. Hi. Sumabay tanggal. Tama ito. Ano yan? Ito ay dalagang ito ay dalagang Pilipina. Yeah. Dalagang ito Istang bato. Ano naman lahat? Dalagang ano natin inom? Ay. I-fish ka no, fish. Si ano? Ano, gumagalaw pa. Show. It's like
Di mo. At ano sa amin na nga ko ano? Ha? Papatet. Papachan. Bumisang. Oh, is the lead. Kissing fisherman. Fishing. Oh. Oh, ganda mo. Oh, tamo tayo. It's inviting but biting. Oh no. Sila ano, da kamay. Yeah. Oh, di naman kaya. Guys, naka-close up. Model lang close up. Ito pa yung model. And look what I found. It's a Piece of the star. piece of the star. According Right. to Bersamin, Dr. Bersamin. Bersamin. Oh. It's a banana. 5 fingers banana. The 5 star. It's edible. It's edible. It's joke. It's edible but it's wawa. Ilagyan natin ito sa sa sea. It's a sea creature, so I will Matay kami natin, matay. I will throw in the sea. See with the Hindi na yata. It's a kind of what's this? What's this? The crumble of starfish. Starfish again. Okay, it's a Piece of the star. Ngayon, ano yan, Nay? it's a Incredible. Incredible piece of the star. it's edible again. I will kill it and it's a joke again. Dalawa sa... Oh yeah. Like a horror. Like an horror. I wrote a Oh, lagyan natin dito sa sa iniinom. Patututun tayo. Anata sir. It's a star of the night. Ha? Ha? Aji, Ha? Gine. Ano yan? Takot siya, takot. Oo. So meron tayong barbecue. So natin. Ito yung na-barbecue. Yan, ito yung na-barbecue na. Yon. That's the ngipon-ngipon. Another fish that bite the dust. Ka-viewers. So yan. Hi ka, hi. Hi. Hi ka balong, hi. Kiss, prank kiss. Hi. Uy, hi. Sister nila. Oh, Driver mo eh. walang wala. Ha? Ang kuminit na mga kasama. Walang makain. Pagtsagay na natin yung ano. Pagkain. Dito sa habal-habal. Ano? Ano? Magsalita. Itong pagkain ng mga pulube. West Coast tayo, nasa West Coast. Nasa Agno River kami ha. Pero kumakain kami ng mga... Nasa Ocean Deep kami. Ocean din. Nasa West Coast tayo ng Pangasinan. Pero naroon kami, ando kami sa ano, sa... Yes. Tae. Ito to